di forong supi along kiche kibiaso nang kipleng hop ajo karbiang long along li lapen karbiang long arat aphan kapheri mimi ang ringa puthak hamphang asong atumpen karbiang long autonomous council atum aphan karju lason si karbiang long hempi di forong supi along kiche kibiaso atum nang kipleng hop lapen tumi de kebang kiche kibiaso atum karbiang long a documents mati voter ID Aadhaar lapen kaprek a documents lahai do lap laki komadlo ki chokchi pua puthak prek jam ham thanga song atumpen karbiang long autonomous council ki ja lapen ki theki ding atuma phan prek jam ham thanga song atumpen karju padopo son si di pu rong ni hang anung mati chi dia long ki cheki bia so atuma phan lispen ke pado a phet ong a phai nang bat ong a son si theklong Athe ke damtang kan hini ke thoma prang ke bangso hidi along sokati ki lir seng sang si thekpon long bon tan non ke sokati ki alar ang tan pen ke bang ke che ke bia swatum si long le philang nang chorai tang ti kumatlo ke chok che ke karbiang long autonomous council ke ja atuma mati karbiang long arat atum lo tang ti ang tonalam kachini ji aphan ham thang song atum pen alam thele Clardak pen kachini konji alam the pen le arjupon iksina news report public tv karbiang lo Herang kita na tibida teklong lo karbiang lo angkang pi ladak la angkang ke bang ke jitung na do teklong mang ladak bang ke tumbang teklong lo karbiang lo angkang pi rada teklong lo ladak teklong besi tumnang humri lo ladak pen ali tumdak aron ri pen sikito bon ladak pen tum thurnoi damnoi bisi pulo ladak ken tum aron ri pen sikito ladak ken tum dolong le deji ladak ken tum lis sikito pusi pubom tame hala sul lis kito tang tum ke dake aron abi pusi pubom same la solong bang ke to jasemet ke tum che dan lo chipulo tame lapenan par ning ki duk meme kathirak meme titia lambang ke pini nili tumanang pa doke karbis nang pa dolong sin jiwa ni tuman pini dang nang pa do war sai nang pike inu da karbis nang toy kro plote kro karbia kur loke kro komane terang komane ingti alang litung si pini ne phanang pa dolong sin ni tumanang plung phya phrang mangke ke chengsi khalana tum karbi hi jana tum chipuda tha pula masena thuro se karbiang long long ong dung cha tai long ke nor tum ke chok che ke na hok ta che jong long ne karbiang bongsi a ke chok che bang ke che jong klok la puson si man det ke chok che bang me thang se chele rok si man det la si ladak bang ke non lang nang plutang te aron riben si ke do lisi dak ke do chot aron riben la so ke do long ladak alang litum dak don pharo ke thom so silo dak do don pharo ke thom so non dak nang than lo komane lo char dia song num dak nang post tame damu ta ing samri ningkan simen tangkan ang curung po hala so bangsi pini nang than thuro ke chok che komala ke chok che karbis ke chok che SK mondol tum pini polo ing samri ke pini karbing lo termas council kacharia CM ke hai tu diar hang tum ta pini theglong lo MP ke hai da theglong lo pini alang litum dak MLA ke hai tum na pini theglong lo pini alang tum pini dak aron re pensi ke do jong se theglor per people pini anang samri ke lapenan par kamang humi ning pung bang ke pini ladak list nange do chot behana ekle masi ke bang chok sai nang chokle masi ke bang chot pudun da o thai be karbing long le karbitum sai chokle mik to hala bang son tame jasemet pet ladak bang ke pini ladak ningkan isi hini ke do tumta pini ladak tribal area lage karbing long termas council karbiang long pini keche sutum ke voter list ke dake amen che thabnong le puke hello piglam lodak qualifying date period na arkan pet si pini cheklojon phok ke do tumda pini dak voter list anu tin dak ration card dak do voter id ladak do pet pini dak koson se dak ke long lok la so war sai koson si pidat lo ka pheri me ke lake pini ladak ke list bene nang do pada jong si pini dang so vote ke chok aron do elo ladak ration card long elo pirthe angkang pi ladak men si ang tona loan ke en jat ke en pini abar sai long elo pulotang te lake karbiang long dak lumba jong rapan ka pheri me ang alimal ho nasi kamang huge pia posi dak di fulom ke do karbia tum da ong dong tum pia posi make selok et mapu pia posi make prang tek thedat mapu nasi jasemet pet bangke nili tum ke dake putekang dak lo nili tum non ke thana ting pulotang te non jasemet pet long le hem pula bangke jiten kro pudak do bangke non jiten kro komar kro sanghone komane mondol busi pola si alang tuman itum cingki ji karbi hijana bong kaci bisar dong ci bisar nei ma pini alang itum suri sisi cekel don rungbom mane pen ke pharokre phosi rungbom si bubom tala so suri si la so pharokre photangka kirung ke lake karbi hijan methang bong ke bang gilang o we phana wikan sip tekang non talake aulo ke bang jilang o we phana avikang sip bangke pini la so suri si kirung pen pini dak voter list wangalo la so suri si kirung pen dak ladak ration card ong la so suri si kelong pen dak atum jakong orang kirep lo pede penap peding le penap dik au we tum dak lumba jong orang pini konal lo do poke keng dak cibi thai bedi ladak PGR long ka phiri mechot kalilo ladak dak phiri melo la si jitian kro tang ho rajente rang tang ho lapen
Longbirik ingti tang ho Babu Singh tang ho komane ingti tang ho pula puson si karbi tum si dak ong lo la pendak do tulang komane Bijoy Rai tang Bijoy Rai along le dak koson si ke dokok ma hala bang lo jase metpet ke la penan par bang ta dak Dimol Deuri tang ho Surjo Deuri tang ho pula dak penang tum to la si jase metpet bang ke nili tum bang ke klar dak lam lo nilit tuma hin pen ke dak ong dung song ke tung ke song men ke jase met ke chipu pete ma song men chipu data karbi si jepa thelo karbi long li karbi angkang pi kana hok ke los ra pet lo ke pini labang so dak nange do non het nange thir men si dak pini karbi ngong turmas council tum jong si kapheri ami claim her lo plote pena di kona rang ding la pheri det to ke lasi nilitum ke klar dakalam lo ladak men ke terek nang po alang litman ke lang slet pukali alang man ke lang slet ka khinde pukali ladak men alu thurnang po jase met pet ako isi bir tak long ladak si dipu lom angkang pi ke dak man si drugs ka supply ta ladak man si drugs smuggler ta ladak si claim ta ho drugs dealer ta dak si claim ta ho dak kaprek prek asai lang no na dak si claim ta pu lahai anong no jase met pet ke penang dak theklong la penan parta non alang tum chingki bam ta koi thelam chingki chetnang chethani glong lo alang li tum amata konat pensi munit ke bang mata chi ni konai tham thuma ani wang sia phai nang ke bat achik lo jon wang sia phai nang ke bat konat penong ni tum na ke bang toni ni tum mata chi ni kolang tum alang li tum da che pheri set bolo ni tum konat dang denglo kar biara ke doge lasi jasemet pet ke kaun kar biang lo termas council kachari sian ke hai tu mohang tong sok kot ladak bang ke alang li tum un polote komane jungjung he bal along li da eviction claim nang ko second bang ke ladak ke do ki thir padong de men circle office pen gupi asa yang deng ma ke ding hala bangga lang tum deng paminang ko lapenan parta kang krung kang sain dak koson si aron ri pen ke do list ke do bhara ke do chotle koson si pinindak voter id ke do koklo koson si pin ration card ke long lo pinindak karbi ang long neke karbi ang long a citizen ko pini koson si chi pulong lo laso illegal citizen koson ni mala BLO komat lo hala so BLO bandang in thanang ji lapen karbi anglong angkang pi arada tum non bang pang tek nahi bangke la bang phot throk akar bi tum pini la kar bi phan avi ka tong sip abang pini ton mang ton tema kali pulotang te ili tum ke non paro ka phan ke chipho phe pang ke chengsi karbi jansi tum che jongi karbi hijansi tum ke kosong dengan non claim pone nili tum bangla dak bangke kache song ji mekri meklang pen abduk pena bet pen ke lak keleng pen arni arbi pen kache song ji mekjang je nojang je kedam mithang hemsai ji bikok je songi lapu bang i fit keng bange phanangkar kan lo karbi phanka man kache jorlo khoni kache song lo biloli dolang kete lasi laso bange dakpan sodak pan se bachin lo jehetu amar floor pra ami yat rongni hang tut ami yat ahisu he khinit jehetu prothom kotha to hoise yat kunu eta abi muslim jonog jatik ami beha poa hetu nohoy ba muslim jatik ami ঘিন কৰা হেতু নহয় বা মুসলিম জাতিক আমি কিবা কৰা হেতু ধৰ্মক লৈ আমি কিবা এটা বিভাজন কৰা হেতু আমি চেষ্টা কৰা নাই আমাৰ কথাটো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত বহবা কৰা যেটো তেওঁলোকে অবৈধভাৱে বহবা কৰিছে কোনোবা 2-3 মাহ তেওঁলোকে ভোটাৰ আইডি এপ্লাই কৰিব কোনোবা ৰেশন কাৰ্ড পাইছে ইয়াত অবৈধভাৱে তেওঁলোকে জোৰ জবস্তি দখল কৰিছে কোনোবা লিষ্ট দিছে কিন্তু মাত্ৰ লিষ্ট দিয়াত কেনেকৈ এটা ৰেশন কাৰ্ড পাব পাৰে মাত্ৰ লিষ্ট দিয়াত মাত্ৰ ভাড়া ঘৰত থাকি কেনেকৈ তাত ভোটাৰ আইডি পাব লাগে পাব পাৰে সেইকাৰণে গোটেই কাৰ্বি আংলঙত থকা যিমানখিনি অবৈধভাৱে যিমানখিনি বহবা নট অনলি মুছলিম অকল মুছলিম জাতিক মই কোৱা নাই কিন্তু নিৰ্দিষ্টভাৱে আমি ইয়াত আজি আহিছো যেহেতু ৰংনিহাংটোত ইয়াত প্ৰায় 300 ঘৰ মান ইয়াত আছে সেই 200-300 ঘৰ যেহেতু কোনোবা নগাঁৱৰ পৰা আহিছে কোনোবা হজাইৰ পৰা আহিছে কোনোবা লংকাৰ পৰা আহিছে কোনোবা লামডিঙৰ পৰা আহিছে এইটো সমাপ্ত হ'ব লাগে আৰু বৰ্তমান এইটো ৰংনিহাংটোত যিমানখিনি 300-400 ঘৰ যিমানখিনি ইয়াত বহবাস কৰিছে লিষ্ট দিছে বুলি কৈছে কি হিচাপত দি আছে এইটো আমি মালিকৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি এইটো গম পাম কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ কথা এটাই যে ইয়াত উচ্ছেদ হ'ব লাগে আৰু ইয়াত মাটিখিনি খালী হ'ব লাগে সেইটো আমি মুছলিম জাতিক বেয়া পোৱা সেইটো নহয় কিন্তু জাতিৰ স্বাৰ্থত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থত আমি এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি আহিবলগীয়া হৈছে সেইটো যে প্ৰশাসনে যদি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব নাই আচলতে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ মানে আমাৰ কথাটো হৈছে এটা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম মহাং তেখেতৰ নেতৃত্ব ভাল বুলি মানুহে কয় তেখেতৰ নেতৃত্ব ভাল বুলি কয় বা তেখেতৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং উন্নতিৰ প্ৰগতি এটা হৈছে বুলি মানুহে কয় কিন্তু আচল উন্নতি আমি জানো যে এইখিনি অৱস্থা এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া অনা অসমীয়া আহি পেলাই কাৰ্বিসকলৰ ক্ষমতা ইয়াত নাইকিয়া হৈছে কাৰ্বিসকলৰ দক্ষতা নাইকিয়া হৈছে এতিয়া ডিফুট কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ য'ত আছে সেই পৰিষদটো ইয়ালৈকে প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মাত্ৰ এইখিনি 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ ভিতৰতে মাত্ৰ পৰিষদৰ ওচৰত তাত অবৈধভাৱে এটা 300-400 ঘৰ বসবাস কৰি থকাৰ পাছতো আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম মহাং পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ইয়াত সাংসদ অমৰ সিং টিছো ডাঙৰীয়া বিধায়ক বিদা সিং লেং ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ চকু মুদি আছে কেনেকুৱা
তেওঁলোক জানি বুজি দেখাৰ পাছতে আজিলৈকে কোনো এটা পদক্ষেপ নলয়, সেইটো আচৰিত লগা কথা। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ, আমি এইখিনি পৰ্যায়ৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ সদস্যসকল যিমানখিনি আছে যাতে তেওঁলোকে কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত যদি নলয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে হয়তো কালি পৰি যেতিয়া আমি তুলিৰাম ডাঙৰীয়াক বা অমৰ সিং কেশৱ ডাঙৰীয়া আমি মুৰ্দাবাদ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো কিন্তু আমাক নক'ব। কিন্তু কাৰ্বি আংলং মাটিক লৈ পেলাই জাতিক লৈ পেলাই যিটো এটা বতাহ যিটো কিবা চলি আছে, কিন্তু সেইটো যাতে আগন্তুক এটা ডাঙৰ এটা বিশৃংখলতা হ'ব। দাবী পূৰণ নকৰিলে কি কৰিব নে আমাৰ ফালৰ পৰা যদি সেইখিনি দাবী যদি পূৰণ নকৰে, প্ৰথম কথাতে কাৰ্বি আংলং জুই জ্বলিব। কাৰ্বি আংলং জুই জ্বলে, কিন্তু কাৰ্বি আংলং কি হিচাপত জুই জ্বলিব, কোনটো পৰ্যায়লৈকে জুই জ্বলিব, সেইটো সময় দেখা যাব। কিন্তু কথাটো হৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদত তাত অনা অসমীয়া আহি পেলাই যিহেতু নন ট্ৰাইবেল ইয়াত আহি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকে ভোটদান দিয়া অধিকাৰ নাই, সেইটো গোটেইখিনি জনাৰ পাছত এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আজি আহি পেলাই আমি এটা মন্তব্য এটা দাবী দিয়াৰ পাছত সেইখিনি দাবীক লৈ হয়তো আমাৰ ফালৰ পৰা ইমানখিনি কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নহ'ব লাগে আমি ভাবোঁ। কাৰণ সেইটো সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ এটা নিজৰ এটা অধিকাৰ আছে, সেইটো তেওঁলোকৰ এটা কৰ্তব্য যাতে যিমানখিনি আছে এই বৈধভাৱে যিমানখিনি ইয়াত আইনীভাৱে যিমানখিনি বসবাস কৰিছে, যি হিচাপত ইয়াত স্থিৰ হৈ আছে, যাতে সেইটো কৰিব লগাটো তেওঁলোকৰ এটা অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ এটা কৰ্তব্য। সেইকাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা যদি পৰিষদে বা কোনো এটা সিদ্ধান্ত নলয়, তেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো সময় দেখা যাব। কিন্তু আমি সময় দেখা যাব, কিন্তু সেই সময়টো আহিলে কোনটো কি হয় এইটো সময়টো দেখা যাব। কিন্তু আমাক পিছত গৈ কোনো এটা কথা আমাক গোটেইখিনি দায়িত্ব যিখিনি নিদিয়ে, যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো কৰিবলগীয়া থাকে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব। আৰু আজি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদক আৰু চাৰ্কল অফিচত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিম। সেই স্মাৰক পত্ৰটো ভিত্তিত তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। সেইটো আপোনালোকে আজি কি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আচলতে এই উদ্যোগটো লৈছে? আমাৰ ফালৰ পৰা আজি ইয়াত কাটছা আছে, আমি গোটেইখিনি তাত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ বা আছে, KSYC আছে, KNO আছে, KNA আছে, বা বহুতখিনি তাত সংগঠনখিনি তাত জড়িত হৈছে। কিন্তু আজি মাত্ৰ কাৰ্বি সমাজ বা কাৰ্বি সমাজত কাৰ্বিক লৈ যিমানখিনি দায়বদ্ধতা হৈ আছে, সেই তেওঁলোকে আজি এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আহিছে, যাতে কোনো এটা জাতি পাৰ্টীয়ে হওক বা সংগঠনে হওক সেইবোৰ লৈ পেলাই ইয়াত আমি আহিব বিচাৰোঁ, বা সেই নামটো লৈ পেলাই আমি ইয়াত থিয় দিব বিচাৰোঁ। আমাৰ কথা আছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী বা কাৰ্বি জাতিক যিটো স্বাৰ্থত আমি এইখিনিত আহিছোঁ, সেইটো Angte ni tum pini ladak ilitum rong ni hang tu long kopi posi ni ilitum nak kahomri nang kok maplo tangte ilitum kadoka beta chini kopi posi ki bang nang kok lopote ilitum pudam lopote ilitum makarbi tum sikichok chema posi chijong memelo tangde kopi posi ki chijong memelo maplo te lahaya ke cheki betum muslim atum koson si ilitum karbi ang long alu long nak dulong poma lapente ha adue hoya long ke lak ilitum ki kamat hadam sung krung kang yang lo ladak ilitum all karbiang long along itum ahead along di fu long amajong si lapa ana miya tum nak pleng liputang te ilitum lapa ilitum thoke ka matha mate ka phere ason sinon ke itum dukok lo lasi list nak do chora tum le ko son se alang litum votar id nak long lok ma list nak do tum si ko son se sang card nak long lok ma lake litum mang hu me alam lasi nang litum council ke chari atum sitame laso phutha ka nang litum nak chihumri bek nai lapente lang litum laso alam ke sodak pa nang litum laso alam mang litum chen nang ji lapen latum phan uthai nang ji ako lapente ladak list ke do le atum nak chethan dun lo nilitum ke ladak long lia ahem phu atum komania kro tang ho mana ti tang ho la poson da ka phek men ke endolang la se alang litum hanta nilitum solo hin ba same chuning ri lo la pen litum da ke wanga bitung tum anda me chuning ri lo nang litum prabjin pen la da ke do ke che ke be mata amia tum phan nang litum prabjin pen uthai nang po la pen toy nang po pusi nang litum phan litum nang pachini lo ase nang litum uthai vek nang po jong si uthai the polo te nilitum ta kopini ison ke nang litum phan tan nang chingki soda ke nang chingki nang popo la se nang litum Karbi Anglong sor ilitum Karbi Anglong sor non kamat hanang ja polo kopia posi ilitum da Karbi Anglong along bang asotum nak pleng are lo non head atum ke bang atum anta kopi posi votar id nak long are kopia posi lak dak reson card nak long are lo lak ilitum mang humi alam
lase nang litum non amat lahai abo tarai di komat siki pima lahai ta ni tum hanang citha nang ji lapente nang litum labang so along le along rong ni hang along lapaan amuluk pharu hini ki thoma munit ko nat pen siki wang ladak nang ke dolong poma lake litum mang humi mi alam apon nang litum prabjin pen ladak nang litum eviction vek nahi lapen toy vek nahi la long le hem fu tum nang litum non amat dak chitoy serak thek nang ji kali liputang te ni litum ke nang litum aphan sita min tum ke so dak pantamin tungke nangal junang kok pola pen tungke nang kunang kok po la senang litum prabjin pen la so long le bangke nang litum ciu thai no la pen chitoy serarang la lo ni litum ki puji bangke jeng ko mi thangkar bi phati chidong po la nili pugang tu magala jiten kro rajen terang bijoy roy lang bering inti babu sing dibu bimol deuri surjo deuri la beniti nang litum jong si la songbong chiklo jon joni bong chiplung thek the putang te ili tumang bong si phas si phonang kok po lage si ha la long le aim phu alang litum si pulo jiten kro rajen ti mu dol hedak ni mana lis pipo alang litum jong si itum karbia ke song alam nangar juji putang te alang lumben sini tum ci phonang kok po ke ceng si metha akhaya bong si ili ci phonang kok po la si sim tuliram rohang pada ke cuningri nali dang ether bu mathari nili tumakemang nang pacun pinon nali tumakemang lo litum ta nang cidon po la sini tumbang padingo elo ili methang karbia khaita e son sonilo ma ke chok chi dogok si methang karbi dum ta che bakeng nang la banga suphan ki bang bhara si pu jong si ahem pu jong si nang pu bre thuri pu jong si ahem pu dung ki pu ben jong si kroi krip putang tili tum tame che song du dang po la si nang chuning ru thule tholo council um ta la bang so akimang long nang che don dun po bu si ning chi thelo lila hin me gela sing ton mo kam জাগাৰ মানুহ এতিয়া মইতো আৰু এইটো ক'ব নোৱাৰে কিয় সিহঁতৰ লগত মোৰ কোনো ট্ৰাম্পছো নাই মই মানে মোৰতো জানো মই হাজিৰা কৰি খাওঁ বা কিবা কৰি খাওঁ মোৰতো মই বুজি পাওঁ এতিয়া কোনে কি কৰি আছে সেইটো চাব নাযায় আছোঁ এতিয়া মালিকে যে দি আছে এতিয়া মালিককো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সিহঁতক নিদিবি বুলি মাটিটো এতিয়া সেই মালিকে এতিয়া মালিকৰ লগতে বুজিব লাগিব আপোনালোকে যে সিহঁতে কি মাটিটো লিজত কেলৈ দি আছে এতিয়া মালিকক আপোনালোকে এইটো ক'ব লাগিব এতিয়া মালিকৰ ওপৰতো আমি যাব নোৱাৰোঁ এইটো ভাড়াই আৰু ইয়াতে বৰ্তমান যিটো জিতেন কৰৰ এইখিনিতে 35 মানুহ আছে এতিয়া আপুনি কাৰ মাটিত থাকি আছে এতিয়া জিতেন কৰৰ মাটিতে আছোঁ জিতেন ক্ৰ আণ্ডাৰত কেইটা ঘৰ আছে 35 আছে 35 এইটো মাহে মাহে ভাড়া মানে 1000 টকা কোনোবা 1500 টকা কাৰোবাৰ 2000 এনেকৈ আৰু যাৰ মাটি অলপ বেছি তাৰ অলপ ভাড়া বেছি যাৰ আধা কথা আছে তাক 1000 টকা এনেকৈ আৰু অন্য আৰু কিয় নাই আপোনালোকে ভাড়া বুলি কৈছে যে ঘৰ ভাড়া লৈছে নে মাটি ভাড়া লৈছে মাটি ভাড়া দি আছোঁ মাটি ভাড়া দি পেলাই থাকি আছোঁ মাহেকীয়া হিচাপে মাহেকীয়া সি মাহে মাহে মানে একলগত দিলেও সি মানে আৰু বোলে মাহে মাহে দিলেও মানে আপোনালোকৰ মাজত কি চুক্তি আছে আমাৰ মাজত একো চুক্তি নাই মানে কি মাহে মাহে মাটি যোনে যিমান কিন্তু মাটি আপোনালোকে ভাড়া ল'লে আৰু বিনামূলীয়াকৈ একো চুক্তি নোহোৱাকৈ আপোনালোকক দিব নোৱাৰে মানে এনে চিকৰ আপোনালোকে অকুপাইড কৰিছে নেকি অকুপাইড মানে কি এনে যিটো আমাক মাটি দিছে যে বা মাটি দিছে যাকে দিছে চিকিউৰিটি লৈছে চিকিউৰিটি লৈ পেলাই সি মানে মাটি ভাড়া দিছে আৰু আপোনালোকে লিজত ল'লে লিজত লোৱা কাগজখন একো কাগজ দিয়া নাই মালিকজনৰ নামটো কওকচোন মালিকজনৰ নাম জিতেন কৰো এইটো আপোনাৰ বেছিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কি কৰে তেওঁ এতিয়া কি কৰে ক'ব নোৱাৰে এনেতো আগত কোনোবাই মণ্ডল বুলি কৈছিলে এতিয়া সি কি চাকৰি কৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰে আচ্ছা আপুনি জনাত কেইজন আছে ইয়াত মালিক আপুনি জনাত কৈ দিয়কচোন কেইজন আছে মই জনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 1জন 2জন নহয় নাম কৈ দিয়কচোন এনেকুৱা আপোনাৰ ইণ্টি আছে ইণ্টিটো খালি তাকে চবে ইণ্টি বুলিয়ে জানি পায় কিন্তু ইণ্টিৰ পুৰা নামটো গম পোৱা নাই আমিও জানো ইণ্টি বুলিহে মাতি থাকে ইণ্টি বুলি আমিও ইণ্টি দা বুলিয়ে মাতো তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো বিমল আছে বিমল দেউৰী অঁ তাৰপাছত এইটো চাইডত সূৰ্যৰ মাটিও আছে সূৰ্য দেউৰী হয় এইটো মানে ভাই ককাই হয় তাৰপিছতে এইফালে আপোনাৰ লাম্বেৰী ইণ্টিৰ মাটি আছে তাৰপিছতে আৰু কিবা এইফালে বিজয় ৰায়ৰ মাটি আছে লাম্বেৰী গিণ্টিৰ মাটিও আছে বাবু সিঙৰ মাটি আছে অঁ তাৰপিছতে আকৌ সেইফালে ৰাজেশ এনেতো তাৰ নাম ৰাজেশ তেৰাঙে হয় সেইটো তাৰ আছে তাৰ বাবাৰ নামটো কিবা আছিলে
আমি দেখিব পাইছোঁ যে আপোনাৰ কিবা ভোটাৰ আইডি আছে ন মোৰ ভোটাৰ আইডি আছে ডকুমেণ্টছটো কি আছে মোৰ ভোটাৰ আইডি আছে আধাৰ কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই ৰেচন কাৰ্ডো আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ ঠিকনাটো কি বুলি উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছত আমাৰ ডকুমেণ্টছটো যিটো আমি ইয়াতে যে ঠিকনা যিটো ৰংনিহাং পথাৰ শোষণঘাট বুলি লিখা আছে এইটো এৰিয়া শোষণঘাটত পৰিছিলে 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু এই আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো তেনেকৈ আছে ভোটাৰ আইডি সেইটোৱে আছে আকৌ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো সেইটোৱে আছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা পাইছিলে ভোটাৰ আইডিটো কিমান 70 নে কিমানত এইটো আছে এইটো চালে গম পাই যাব এইটো চন্তি কিমানত আছে আৰু ইয়াতে 1962 মোৰ জন্মে আৰু এইটোৱে জানো ৰেচন কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই লৈছোঁ যোনটো বিপিএল এইটো এপিএল আছিলে এপিএলটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল বিপিএল দিছে আৰু যোনটো আপুনি ভোটাৰ আইডি পাইছে তো কোন বিএলওতে আপুনি বনাই দিছে এইটো বিএলও মানে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো হেমত বিএলৰ পৰা অহা নাই আমাৰ এইটো ডাইৰেক্ট বিএলৰ পৰা এইটো অহা নাই তেতিয়া আমাৰ এইটো আপোনাৰ যে সিংহাসন যে এইখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে কোনটো পুলিং ষ্টেচনত পৰে আমাৰতো ৰংনিহাং ৰংনিহাং নহয় এইটো চন্দ্ৰ সিং হাই স্কুল কিমান হ'ব লেফ্ট চাইড আমাৰতো মানে আছে পপুলেশ্যন কিমান হ'ব টোটেল ইয়াত ৰঙিহাং পথাৰৰ পপুলেশ্যন কিমান হ'ব 200 ঘৰ মান হৈ যাব এপ্ৰক্স 1000 মান হ'বনে হা 1000 মান হ'বনে নাই 1000 নহয় 200 বা 220 30 এনেকুৱা এক এক ঘৰতো 5 জন আছে 10 জন আছে কাৰোবাৰ ঘৰত 2 জন আছে এইটোতো আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ তো হিচাপ কৰিবলৈ তোৰ ঘৰত কেইজন আছে বাৰী তাৰ ঘৰত কেইজন আছে গাম্বুৰা হয় মানে গাম্বুৰা মানে সৰুৰ পৰা থাকোঁতে এতিয়া এই আপোনাৰ এইটো বস্তুটো মানুহে আমাকে গাম্বুৰা নিশাই ভাবি লয় কিয় সৰুৰ পৰা এটা আৰু পুৰণা মানুহ নাইকিয়া অকলে ময়ে পুৰণা মানুহ মানে ভাবিহে লৈছে আপুনি গাঁৱৰ নহয় নেকি কোনে না সিহঁতি গাম্বুৰা বুলি ভাবে সেইকাৰণে আৰু ঠিক আছে আমি যিটো আমাৰ যিটো কম্পাউণ্ডত যিটো মানুহ আছে সেইবিলাকক আমি যিটো ক'ব লাগে ভাল বেয়াটো বুজাই দিওঁ এইটোৱে আৰু এতিয়া বাহিৰত যিটো ইহঁতৰ মাটি যাৰ যাৰ বেলেগ বেলেগ মাটি আছে সেইবিলাকৰতো আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটোৱে আৰু আচ্ছা দাদা একটা কথা আমি ইয়াত দেখিব পাইছোঁ যে 5-6 বছৰ আগতে ইয়াত 20টা বা 25টা ঘৰ আছে আজি আমি ইয়াত আহি দেখা পালোঁ 20-25টাও নহয় প্ৰথমতে 6-7 ঘৰে মাত্ৰ আছিলে ইয়াতে তেতিয়া আজি কেনেকৈ ইমান পৰা এতিয়া ধৰক ইমান মানুহ আহি আছে এতিয়া কোনোবা নগৰৰ পৰা আহিছে কোনোবা লংকাৰ পৰা আহিছে কোনোবা দবকাৰ পৰা আহিছে এতিয়া কৈ আছে মোক অলপ এক কথা মাটি দিয়ক মই মাটি দিলে মই ঘৰ বনাই থাকিম ভাড়া ঘৰ দিব নোৱাৰোঁ ভাড়া ভৰিবলৈ বেছি নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সিহঁতে একথা মালিকে চবে মানে ভাড়াই দি আছে মাহে মাহে সিহঁতে কালেকশ্যন কৰি উঠাই লৈ গৈ আছে Jaiponga habara long non kapaching thorji apor chet ahut nang ki kham khe do na bang phuki kemise na munit kali pusi langhen mondol committee BJP atumpen pherang kya mai ke phapon Jaipong BJP klembang phuatumpen AP Chelsea Suren Bia Phanlamboy ki pipon Son Silanghen constituency ke parlo Jaipong habara long BJP klembang atumpen AP Chelsea klembang Suren Bia Phanlamboy ki pipon Lapen labang so pherang ke maikang ni ponalong lang hen BJP mondol maipu Bida Singh ingti kaning je ponke ke damtang ko ananing kan penita Jaipong havar arloke alia ki ek theklong lelang bonsita non BJP ya sarkar ki khipen ki Jaipong havar along sitami towara ki ek chehlat ponlong lo Lapen te ke damtang ni phaing koi rahini yar ni Suren be pherang ke amai ke phaponalong kaning je pon Jaipong havar arlualong development mati kaching thurasai claim ponpe puke ahogalam kalimati angkor kawi alam pusi Bida Singh ingti lapen arisang ho tumpen AP Chelsea Suren Bia Phan lamthe arbokpon Lapen amithang arong asar pen sitami ningkang samsi chipaklangpon athe alangli Suren Be AP Chelsea Jaipong havar kaching thor theklong dunde det loma puta ningjepon Lasi non ke rangji arnia ho pen ke lapuson alam chobai ningje jidet nangji pusi pherang ke mai along pen lam thei chipak langpon News report Public TV Karbi Anglong Nal tu media korte pan nilitum BJP asong pen nang chop hapon along nang litum apor
mesen met pen ai chipidun ajoni nilihin pen nal tumpan ninga klong pen kachoro pajir ponlo media korte tumpanda lasi nili pini pipot si nangli tumpan press meet nang chehang nang kok ma lam the puthak bangke patumi het jong dak ip jai pong hawa APSLC pen mai ki bipon mate mai ki padopon along APSLC atum kaning je pon ke bok pon tap kar bok pon tap sorkar atum phan pendang lok la pente ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACM ake hai Dr. Tuliram Rong hanga phan ka sorsar pon tap alama puthak nilitum kachikroende mate alang litum phan kondem lo alang litum phan nilitum lamboy pinang kokbo athe alang litum langhin ke doprong akar bitum phan development ave pusining je bom development kave pu kaning je along alang litum angkur kave alam sidak kaning je pon pusini litum jongpon athe dak langhin havar development kave kali ilitum black topping atowar sitame BJP government sinang pilo BJP government tum ilitum phan nangkang hon nangkang jinso pen ilitum phan Jal Jeevan Mission ai scheme tanang pilo lapente jaipong hawar pacing tur nang pu ilitum phan kedam tang Jonel festival along sitame ilitum phan ilitum 13 nong langhin constituency IEM ake hai Bili mohon kaklari sitame ilitum phan nang cerap nang cito dun pen feel along sitame ilitum phan art feeling nang klem pilo ilitum culture phan nang ching hon pen a program ajai mek sitame nang klem pilo lasi dak jaipong ahavar mate ilitum langhin kedo ahavar akarbi pujong si ilitum matha pen development jong si ilitum klem ponji pulotang te ilitum ake hai Tuliram Rong hang phan ilitum ningche the parpik dangji athe meeting pradet pen afi mai pradet pen afi APSLC claim bang phu suren be alang li ge dagar pu done avenela ke nilitum chini dunde voi fit sitame alang li kopia odhikar pensi ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACM afan ambe nakur pen alang li akoi ki pipon ki jong pon aja kong alang kona pensi kelong lo alang li komad lo pusinili nang litum media hoi pensi nili karju ponji pukang tung alang li ku so aron pensi alang li CM sarpan karbok pon lo alang amek si char chema Karbi Anglong development koma lo ke claim alang amek avema ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong Pachikirla koma lo ke claim bang phu lahai alang amek si char dun dema pindi alang jong hele sorsar thong kep sitame BJP government development palele pu alang li ki jong pon alang li tum hello jaipong havar lang hina havar long Karbi Arong pudam pulote lokhon be arong hello tobar ki pon long cheng te ko pie development lo alang li chi char cheke soren be po munit pila mega vema lainut ratatum laphan ke ki khinde tang mate ratatum ke laphan ke bisas masi bisase taso bang phu aphan ke athe kidam tang por hut tame langhina havar ke do akar bi tumpan ke pathera abang phu lo alang li duisi rong bin pu nang li tuman media korte tum da chini yi rong bin pa men pen kande langhin ke do prong akar bi tumpan ke patherak pot lasi lapuson abang phu aphan ke nili tum dak langhin ke do prong akar bi mate jaipong salobor mai brik akar bi ke alang lia leadership ke kroi unde akola puson men thu prung munit long ke dodun de pusi patumi APSLC meeting long sitabe nilitum ahavar pen ke kang ar lo APSLC ke noni phong ke jaipong ahavar ke remta ke par si par prat pula ke donatum lasi tumi kalili kalang lang alam
alang litum APSLC a presiden jai kat ตั้งแต่ปีนี้นางลิตุมพันจบหาเต็งเป็นala pres abitung atom phansame nang litum la ana por nang chipi pon pot nang litum phanta suri suri akachoro pi paji reglo ase pini bangso pres mit phanang ko alam thege la pulo nilitum pini ka chetong bangso pres mit along mai long chetong nili pen ke langhen mondol general secretary lo aghai bida singing ti lo la pen de punili ra alangli jai ponglem sa chairman aghai hemari teron lo punili arvi alangli mane langhin mondol lo long treasurer lo samsing rong pi la pen de pu nilitum claim ra pet dam ra pet angton pen ke thanun elo ps a committee tum anda nilitum pini press media long chetong ra pet pini nanglitum phan na chop hapon alam thegela pulo patumi head jong langhin constituency kapar lo jaipong hawar long APSLC abitung pen dak awareness nangabi ajai megalong nilitum phan puthot mai judet pen nilitum la BJP song phan aghai mane amenta nili taram pondet po aghai soren be alangli nilitum phan kalili kalanglang BJP song phan nanga sorsa mane development konalo posi nilitum phan nangkarju jaipong salawar ahawar phan sita non head jong nilitum ke klempon ke dampon ke theklong pon pot tangte nilitum ke ching honai VDC chairman sita me bori pon bom ke bori alam the maga theklong pon alam mangalalo jaipong pen jaipong abozar pen kamsing timung arong sita me non tender kolelo tender marielo la pen temene non bang kagos putro asabo mane kelele chet dulang la soput haksi klempon pader chelo sitami la bangke claim vek po tila haige development kali madonatum lan chota galilang non nilitum la roi pharkong rong pharkong male borsing hanse along sitame karbi medium la sitame building construction la sitame nilitum dengpon lo ma lata kimvek po tila haige development kali nilitum phan development pen amen pen nilitum phananga sorsare lasi donatum lahai ke rada phan jaipong arat salwar arat mai briga rada phan kepamang hupame pusi nilitum mane BJP asong pen ke nilitum jong ponji athe non nilitum ke claim pon stame ke cheng pon lang pusi chipu deta hengno ni deta ha stame nilitum claim bom wang bom lo isi pen isi hem chu kim lo pulote ilitum ahawar mai ilitum jongjung hem chu kim lo bote ani sivet ke hem patang ni donatu si son thak thak si ke claim ke dam setame rara sai ke claim setame ilitum apor nangji la si non ilitum apor en pensi claim bom dam bom lo son thak thak si development hin langlo pulote development ave pualam se ilitum phana sorsa la si development ave pulote non ru simpson sing ti statue setame dak jai poma sikim po nilitu tel hai development kalima son thak thak si ho ke cheng ben piniar nianta langhin do pro kar bia phan mane karbi cultural society phan office nangji pu komasi ke matha bang dolo donatu pini CM sir pen chenglo VDC chairman sir EM sir kabori pen pini ilitum langhin hawar phan pini ilitum ada KCS ahem mane KCS office ilitum phan kimpon pu donatu lahai ke development kalima charju hinang donatu lasi lason ilitum phana koi thap nai koi pru bangke nilitum ta checha koni langhin mane doprong akar bi mate langhin kedodo na biji pa akar bi tum tame nili tum tame ning sido kaike ta ke matha la so hawar phan ke paprek ponji ke an so se kang thur ponji phan kaike ta nili tum ta matha po la si la son gali ili tum ke claim bom dam bom theklong bom se ili tum da mane ningji nangji pen non sarkar pen kerap kali nangli tuma phan pherangke abitung atuma phan apora tengpen nanga chophapon apora tengpen na pale do na pot nangli tuma phan suri suri akardom lapen ning kang sam ning karong ning kang sam akardom nang pajeglo kardom kalangeglo nilitum jaipong selawor lapen ke maibirik langhin constituency akarbi dak penang muluk do kedam tang aningka na bangke nilitum long ahok lo develop le pusini tum phanang pu voipis tame non BJP a sarkar sar tuliram rong hang nang cari det pena bangke nilitum che pharle phakason sini tum ka che theklong
lapen ke thilot emen ke wang si nilitum ta ke doloma pason si ni tum kamatha lapen ke elitum a district elitum a state ke hang long le lang sami state long erlo asonang nak aja si ni tum ke kachematha tamlo athema nilitum a phan langhin ke do prong akar bi phan ni tum development a hin kachu hang dam sami nilitum joy ke pen se ke long joy ke pen se ni tum phan ang epi lapen ke nilitum phan akisung ni tum phan ang chini pik la non e phong a BJP a sarkar bangke MP punoi MLA punoi CM punoi muthorapor Ladakh council tim a atum ta nilitum phan belek department longle ni tum kam cho hangdam tendar chomari same nat pen loke wang kudat loke do langhin constituency pulotang te ni tum phan nang accept dappi la son thak thak sia department tin IM aphan same ni tum neng charong pik la son ninga charong ke konat pendoma lake Dr. Sir Tuliram Ronghang akang hon thepi ka joni pen sini tum kache matha damlo la si development ave pukalilo non BJP do kop ke nilitum awakar tum ta kachu claim se apport ka velo ka heladun se apport ka velo development claim ji pote heladu nai anutina MP anutina IM anutina chairman same ehem nang thon kok ke majok a sarkar ta un elo dak worker nang bilo worker tum claim tu nang po johang tu nang po van thek nang po chingki tu no tang te bang nang pi po son thak thak si non nilitum same nilige phelang kro sorlo langhin constituency phelang kro asorlo nilia bangke lasi nili take longun de galilo nili kam longun piklo bida sing ingleng la non BJP wangjui pen stame kon lo 2021 ma 22 ma nili neng wedelo la stame lak pho nili phan fishery nang pilo hala rong asora bang ok chojok long lo non ok ta chulong lo chojor long lo la son thak thak si ako do thuik lang nili phan MP stame nili phan horen sing be MP sar tami nili phanang pilo lata community hall non rong si nili non kim bom lo non las lo pena dik tang po las tami nili tu opening je phan ni tum chi sik chedang po nili tum development o ni tuma arong bani to a jaga ta bangki la penke non open stage tami tang elo la hai ta BJP atum si nange pilo APHLC tumle nangrong development me ong ave wang lo lang no dak lo pule nili tum phan nangi pigali hala tum pen ke nili tuma phan ke wangoi puta nang chu anoi pu amune ta tungali lo lasi hala tum jong he alidar thong ke flikep hajar pharo le nang chepin dak pusita me ke klang masik klang dak lo APHLC atuma bangke alam si ke cepang tangco akama bangla tunge thek the lasi APHLC kadu kawe alidar po atumta chovedun dak move ke wang enoi nitum nang lang pon po nitum long chelang onoi nitung kam da nang thak pon po nang tum le hangam thek the ta nitung ge hang tang akam stame nitum nang chi pi po pusi nili hin pena bangke ningjelo lasi do nang nelo chi sor sar don chorino nang phu che phalang norino BJP along le bang ego eklai vet do don lo pote ako an so se ito RD ta do po ako non ke long ji postame non da ke long tanga teng lo ko an ben ne lang hin ke do don akar bi atu sung pik a ho la so ki sung ke bini penap che than lo polo tang te jut on e la bang che than dam nang nelo sara tumta nang chini lo nang chini a joy ne si non alang li tuliram rong hang non CM nang man det pen ke nerat kisung ke boy chelang pupen alang li chelang pon lo alang li phan suri akardom ningak long ningang sam litum jai pong lokhon biarong pen nili rong sar hoi pen si nili press meet mate kepacetak tum han nili johang pon lo ke johang bam alam thege la puhen ba nili tumarong lok amuk jai pong lokhon biarong bote arong bangge nili tumarong sike thinai lo nong nam ka che thang nai ke nili tumarong lokhon biarong hando jai pong on sore sike sitame gisumana tum pulo development nang le la ko son si development nang le le ma lake ilitum rat sitame ang thek tang dak lo ilitum thek long dak a thege la puhen lo
nilik tumarong ke lokhon biarong ke non tami fast development tanang li lo tuwar sita keceng tuwar pen wang lo so pen wang thu angko la open state ta wang thu lo angko wang thu angke sosan long tami sosan hemta wang lo angko wang thu angke la PM Kisan ha sorry PMGY ta kum trokera phoke nili tunga long nang sengson ele engke lahai ke development jali mante lahai ke kisuman tum dinggel he amuk CM Dr. Tuliram long hangke nitum han development ang pipi pusinenge engke development jali malahai ke engke development no mati lahai ke lasi nili chuning ridam kang tung ke IPLC puno Kongres puno BJP puno alang litum kinengje dun pemi nangi polo alang li kinengje tabada ke lage angkur ka be pholong lage chok chelo asi development nangeli tangrok posi nangli polote lage angkur ka be bang lage munita hong tung te loson polote lasi nili gong rong asar hoi pen kinengje kang tung ke ji tulan non eprang ke wang ji abang ke development ke wang an ke la nili phanar je polote la abhere tungge ningji praye laka lam ulong le lam endi noi athela tungge angkur ga be pholong lo ningji tap ningji pupo la so development pa chiru ye phansi alang li bor irong po alang li soren be setami son ge chokche amu garong e ajata we amu garong ke ajata nangli li puke lake lama so lam ke angkur ga be pholong pulo lake lasi alang ta matha chetsi ladak arong ke kumarong ski dodun ma la sorong arong asara lam si alang tar dineng alang IPRC pusatame alang IPRC dun beno anda lason bang kam ke claim long ke hilidun ang ne ki hilidun helo ke chokche laga ajara hormuta development ke nang le lasi nili rong sar hoita kom dem lo alang li phansitame lason bang ke cuma that hide neng pusi none prang mang ke nili alang li phanta soren be phanta pachin le lasona bang ke chokche development hormu ke bang lote ili tum cho enun thek nang po lake malon masina pilo lake ili tuma tim Karbi Anglong Dr. Tuliram rong hang aning ke mi ajoy ne si ili tum rat sitami ili tum ke long cho ende APRC tum nang pithegi mal hayakam nang pithek thiri sarkar awi pulote gon nape na pi boy APRC tum da lasi alang litum lason bang ke chok dedi lasi alang litum la ke claim ke mi sen along bangke alang litum tame wan thek lo melo claim nang po paching thul nang po pusi alang litum da la son sin ngi du nang polo alang li rong amen edong amuk lokhon berong ka jatta we amuk lokhon berong ke thek tum cho de la son ge chok che kunasi ke cholo ke chu bolote ang thek lang ti de ji bonte langkang lum la so langkang luma joy neta poisa ta cholong le bu la non cholong le kali la tung poisa ke cholong tang de le ko sonsi cholong le pola kali ta amunit phan hang eno la dak pesmit long arju de na kunasi cholong le pola hai te ke chu tang de rang thik alang tung che joy le le la si chu tang de le bo ting thok ne le la ke la chu tang de ra horm ke chu de pusi che thanang gi alang tum ta alang tum son e chok che cholong le puke la ke chok che le a poisa masi ke online ta thek dun long lo yola rumuni teron pi ke la ke ne ge la poisa ke online ni 1000 thong kem ni pini la soni ke online ta ne ene che patta dun chota la ke poisa nang che hang dun pusi ni li phan an ong nam nang pi nda ne li ek to ka che hang dun de pu che patta chosi sa su nang pa yun tha philipi he poisa dote nang li tum poisa online le bo ong nasi online long pu ma pu alam ta wang je anda nilige sol ni ta poisa faru photrok ne do sajun de phani ni matha dob de lasi la sona bang chokche cholong pot cholong le pula bange alang litung sia pap doi lasi la sona bang ke alang litum hemso setami long lo ni litum si ke kimpi lo dihun kangburai inghi arong amikar hemari inghi sikor pen honghari kachibang thu lason si aruni phaing koirahini nijang Karbi Anglong dihun kangburai inghi arong amikar hemari inghi sikor pen honghari kachibang thu
bang sarsar atum palam thea sonsi langke aroi thot si chili sonsi hako pen ili karbia khai ke hongharia thorom si bi wo pen abi aphik adan adi thok jersey wangbomlo laso pena jo karbia khai chanri chanjai longlo bontan nona kai karbia khai ta kapre adhorom kirim dunta do olo matne ke joyguru matne ke christian matne ke lokhimon sitami hako perthe sining chikloar ni penang plangrap ke karbia thorom thonghari henlo pu chichini si umdehon kangbura inghi arong mekar hemari inghi alangli sikora thorom rimdun pen puthot honghari thorom chewang thulo labang swalong karbi honghari rongkhang longri amai pen che than chimum dun pen hemari inghi ahem tun isi rengdok rengni pen kidolong ji aphan hemphu wo jon thom wo sang tar lang dun si wo mod vokan anta misen pusi purusaratum pen than pachini po laswa phit dihon karbi honghari aro amaita sengkang thu angkang amai along kapachari ponji aphan mai phu joy sing rong hang lapen kong chunbang sar im teron atuma phansi kachari ang hoi pek tekang loputa pachini pon bangso mai along kachitong don rongkhang longri amai phu rupon sing teron lapen chunbang biren teron atumta chitong don haladak sarhang saru manpeng ki do ke thek kiri atom lapen sarphi sarphu kibi ki thiatum anta chitong dun si mai misen pen chunpon lo pusi nilitum public tv karbi anglong channel along bertanang pali news report public tv karbi anglong